Sanibonani bafowethu, anginibingelele nginamukele. Njengamanje ngizoni-update mayelana-ke nodaba noma mayelana-ke necala lokubulawa ka-AKA kanye nomngane wakho uDibs. Njengoba-ke nonke nazi ukuthi leli cala lalikade-ke lihlehlisiwe 3 months back ngelokuthi-ke amaphoyisa akade efuna ukuqhubeka nophenyo. Namhlanje-ke libuyile-ke enkantolo kwi-Black Friday 29 November 2024 libuyile-ke enkantolo. Kanti-ke ngoLwesibili uCommissioner wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi wake waveza-ke ukuthi-ke kuningi noma maningi ama-developments asebewenzile kuleli cala. Wabeke seveza ukuthi kungenzeka ukuthi-ke kukhona amanye ama-arrests amaningi asazokwenzeka abekade-ke singazi ngawo, njengoba-ke njengamanje uzokhumbula ukuthi-ke abasolwa ababoshiwe kuleli cala bayisikhombisa, abawu-5 bala KwaZulu-Natal bala e-South Africa, bese kuthi-ke abawu-2 baseSwatini. Labasolwa-ke abahlanu-ke khona-ke insizwa ezifana noGwabini, oMyeza, bese kuba-ke oNdimande. So ngizoqhubeka-ke nokuphosta amavidiyo njengoba ngangenza-ke ekuqaleni into ebekade-ke zenzeka enkantolo. Asikhulumi indaba zamuntu, sithatha nje into ebekade zenzeka enkantolo sizoyifaka-ke ngala ku-YouTube naku-TikTok, kodwa-ke ikakhulukazi ngizoyifaka ku-YouTube. So ngicela ukuthi sihlangane khona kuma-Swedi Media Production. Ngiyabonga.